Oh, good morning, good morning. Midiane Nanapoku Mama Aqua Baba Jumadi Su Great Kotoko GH. Ya Abrain and Mede Kotoko Honsem na Ebremu. Ene Opanibia or America Mamma Mama say Hormone Circle 001. AFNC Chief Cajun Fee. Last season already Jumadi be by an audible Asante Kotoko players no Abazo. Best performing player of the month no. Saa time no omo 2000 series no the plaque aka home. Nti league ni ko na ho megim no na opanyini so e ko na ho megim. Ne opanyini pa say next month osa osa the side medi say bana say obehiem kina na wasabo Asante Kotoko players no abaso ene de sika no ekosoro kakra edu 4,000 cities. 4,000 cities. The best performing player of the month no player ko benya na say Omar Prague no sama 4,000 cities aka ho ene anopai entie ba ko ho no ese opanyini ese omososo de ombetumi de abo Asante Kotoko players no ama omososo abrenyina no omatimi akentene omo abo asia kana so omo bobo yi e de ama Asante Kotoko enna ama ene chief Kjanfi ene ne circle ewo circle 001 ewo North America omo so every month bia no omo keka omo nsase na sika ombenya no omo de ama player obo no ho modern that particular month no omo de sika na ma sa abrante no na sa prayer chrono ene Jumedia sa opanyini udi ede boa Asante Kotoko players no enti players player bia wo bia o say all the time no omode mono ekoso say tenor I say utimi emasu kodube 100% na say be ya osu betimi enya sa abasibodi bi last season no players ni bebre enya sa abasibodi no ya omunya sika 2000 series na Prague da kan na so na sika yi ekoso ekonanim nti we Asante Kotoko player next month no eba no e wo say utumi ema omonde moso na afei ti se vote no etodwa na etimi ato e de ama na watimi enya sika pudu e de agu butom na wo de akohwe oyere ene oma ene obusia e wo fie opanyini wa ya de se odisa dwumadi aba Asante Kotoko fraternity honom sebe ya ritimi aboama Kotoko players nso so omo ho ayenha omo musika semu bigiri se sa dwumadi ebeboa na se eboa ama Asante Kotoko players no etimi nya sika yeah last season bebri nya bi nti enei se opeso onya bi nko ade dia o se wo so obo ho modern o Asante Kotoko ene ade a owura CK Jamfi anase Chief K Jamfi ode abetudwa ena no pay enti yamo opanyini abaso se abranyina no oda adwene Asante Kotoko ho na se oba pressure Kotoko be konkan opanyini di nema mebre aguna kwan mu ya all the time metan ho ne nema mebre online se nkovetme ayama Asante Kotoko teaching investment na Kotoko na kasa etmi generate income ade amano Eugene said is in the pipeline, as the politicians will always say. In the pipeline. Yes, Tibeta Panini, Yamishra Panin. Shalom, peace.